danori, danori, izugarrizko plazerra da gaur areto hau beteta ikustea. Hemen gaur Iruñan etxebizitzaren inguruan ditugun arazoetaz, baina batez ere etxebizitzaren inguruan edo etxebizitza arazoa konponbidean jartzeko ditugun proposamenetaz hitz egiteko hainbeste jende zinguratua aurkitzea. Zalantzarik gabe etxebizitzaren arazoa sartu da eztabaida politiko eta publiko guztietan, ez? Lerroburuak betetzen ditu, ikusten dugu nola albistegi asko irekitzen dituen, ikusten dugu baita ere nola tertulia asko ere horren bueltan kokatzen diren, eztabaidagai izaten da parlamentuetan, udaletan eta zalantzarik gabe ere eztabaidagai izaten da herritarren artean. Herritarren kezka nagusia da etxebizitzarena eta horrek merezi du tentuz eta arretaz gai honi buruz hitz egitea. Askotan esaten dugu gizarte honek etxebizitzari dagokionean korapilo handi bat duela, korapilo horrek baditu hari-mutur desberdinak, baino hari-mutur horiek gero eta herritar gehiago katramilatzen dituzte. Eta herritarrak bere egunerokoan ari dira bizitzen eta pertsibitzen katramilatze horrek suposatzen duena. Ikusten ari gera nola etxebizitzaren merkatua erabat deskontrolatua dagoen, berdin du begiratzen baldin badiogu alokairuari edo begiratzen badiogu salmentan dauden etxeei, rekorretan daude etxebizitzen prezioak, eta herritarrek ikusten dute nola geroz eta diru gehiago bideratu behar duten beren diru sarreraetatik etxebizitza gastuak ordaintzera, eta horrek beren bizitzak baldintzatzen ditu erabat. Los ciudadanos y las ciudadanas ven cómo hay un decalaje cada vez mayor entre lo que perciben en forma de salario y lo que tienen que gastar en materia de vivienda y condiciona absolutamente sus vidas. Pero además vemos que hay toda una generación de personas jóvenes que se quieren emancipar, pero que tienen bloqueadas sus posibilidades de emancipación. Belaunaldi oso batek du blokeatua bere emantzipazio gaitasuna, eta hori etorkizunaren terminotan auzi politiko, arazo politiko handi bada. Eta gainera, Caritas bezalako erakundek dagoeneko esaten digute etxebizitza dela desberdintasun sozialen epizentroa gure herrian. Entidades como Caritas ya nos advierten de que la vivienda se ha convertido ya en el epicentro de las desigualdades sociales. Beraz, egia da herritarrek gero eta bizipen gehiago dituztela etxebizitzaren bueltan, erabat politikoak diren bizipenak dituzte etxebizitzaren bueltan, finean, etxebizitzarako sarbidea ukatua edukitzea, zailtasunak edukitzea etxebizitzarako sarbidean, edo zailtasunak edo ukazioak edukitzea etxebizitzaren sarbideari dagokionean, gure bizitzak goitik bera baldintzatzen ditu, baino haratago bestelako arazo ekonomiko eta sozialak ekartzen ditu. Y es verdad que el tener negado el acceso a la vivienda, el tener cada vez más dificultades en el acceso a la vivienda y el tener cada vez más obstáculos, dificultades para acceder a una vivienda, condiciona de arriba abajo nuestras vidas, pero es que más allá es generador y multiplicador de otros problemas sociales y económicos. Eta egia da, auzi oso konplexua dela etxebizitzarena, ez dagoela errezeta magikorik, hori egia da, baina errezetak badaude, ezagunak dira, aplikatzen ari dira, eta behar dana da determinazio politikoa. Porque es verdad que el problema de la vivienda es un problema muy complejo. Antes decía que tenemos un gran nudo, un corapillo enorme en torno a la vivienda que tiene como muchos hilos muy diferentes. Y es verdad que no existen recetas mágicas, pero sí existen recetas, son conocidas, se están aplicando, funcionan y lo que se requiere es determinación política y diría que también valentía política. Y en ese sentido, pues creemos que es el momento de plantear políticas que nos lleven a una transformación en lo referente a las políticas de vivienda. Behar dugu, gai honi, auzi honi, herritarren kezka nagusia den auzi honi, eraldaketa programa batekin erantzun premia dugula esango genuke. Eta Euskal Herria Bilduk badu plan bat, plan ambizioso bat,
plan erreal bat, plan pragmatiko bat, martxan jarri daitekena, determinazio politikoa edukiz gero. Zergatik? Jakin badakigulako, etxebizitza dela azkenean bizitza proiektu duinak zimentatzen dituen elementu garrantzitsuenetako bat. Eta zimentu horrek faiatzen duenean, etxebizitzaren arazoak biderkatu egiten dituelako bestelako arazo sozial eta ekonomikoak. Consideramos que necesitamos un gran plan para la transformación de las políticas de vivienda, un plan que satisfaga las necesidades que la ciudadanía tiene en materia de vivienda, porque sabemos, conocemos y vivimos que la vivienda es uno de esos pivotes sobre los que se cimentan los proyectos de vida dignos. Y cuando eso falla, cuando ese cimiento falla, se multiplican otros problemas sociales y económicos. Esan bezala, Euskal Herria Bilduk badu plan bat, tiene un plan que nosotras hemos definido como una especie de caja de herramientas, porque en materia de vivienda no se puede focalizar toda la acción política en una única medida. El problema de la vivienda requiere seguramente aplicar muchas medidas en muchas direcciones, aplicarlas durante mucho tiempo y además aplicarlas todas a la vez. Y eso es en lo que nos hemos esmerado en los últimos, diría, años, pero especialmente ahora hemos dibujado ese plan que estamos presentando estos días. Badugu plan bat, badugu erramienta kaja bat, eta erramienta kaja horrek hiru elementu nagusien inguruan ardazten du proposamena. Lehenengoa da, merkatuan esku hartu behar dugula. Ez dago beste aukerarik. Hay que intervenir el mercado, no hay otra opción. No existe la posibilidad de mirar a otro lado. Merkatua erabat deskontrolatua dago eta mekanismoak behar ditugu jokabide espekulatiboekin amaitzeko, prezioak kontrolatzeko eta hain berean agente eta etxebizitzaren arazo honen sortzaile diren agente eta faktore horiek neutralizatu ahal izateko. Tenemos que hacer que la vivienda sea un derecho y no un refugio especulativo. Behar dugu hori bezala etxebizitzaren funtzio soziala babestu. Behar dugu etxebizitzaren funtzio sozial hori babestu. Etxebizitzek izan behar dute bizitzeko. Herritarrek beren bizitza proiektuetan babesleku bat, deskansatzeko leku bat aurkitzeko. Eta behar ditugu mekanismoak bizitokiarena ez den gainuntzeko erabilera horiek mugatu eta kontrolatzeko. Las viviendas tienen que ser para vivir, para que los ciudadanos puedan vivir, puedan descansar, puedan tener su refugio. No pueden ser para otra utilidad y necesitamos mecanismos que controlen y que limiten, incluso que impidan la utilización de las viviendas para otros fines. Y además necesitamos una promoción de vivienda protegida en gran escala, en una escala que hasta ahora no ha sido conocida. Los recursos públicos se tienen que destinar a la promoción de la vivienda protegida. Behar dugu, eskala handiko etxebizitza babestuaren sustapen handi bat. Orain arte ezagutu ez dena, gure irudiko etxebizitze momentu honetan baliabide publikoak etxebizitza babestura dedikatu behar direlako. Beraz, badugu plan bat, esan bezala, konbentzituak gaudelako, Euskal Herrian bai, Euskal Herrian posible dela determinazio politikoarekin eta konpromisoarekin, posible dela etxebizitzaren auzia konponbidean jartzea. Nosotras estamos convencidas de que en Euskal Herria es posible con determinación política y con valentía política poner en vías de solución que es el primer problema de la ciudadanía. El primer paso en Nafarroa ya se dio con el cambio y ahora lo que necesitamos es seguir avanzando y que ese cambio se convierta en transformación. Y por eso hoy presentamos aquí en Iruña un decálogo que ha sido preparado para hacer frente al problema de la vivienda aquí en Nafarroa, con 10 medidas que va a presentar ahora Mikel Zabaleta, que es seguramente quien conoce mejor
todo el trabajo realizado por Euskal Herria Bildu en materia de vivienda, todo lo propuesto, todo lo que se ha defendido en los últimos años aquí, porque nuestro compromiso con el problema de la vivienda, con buscar una solución al problema de la vivienda, viene de largo. Esan bezala, etxebizitzaren auziari erantzun bat emateko lehen pausoa Nafarroan eman zen emandako aldaketarekin, eta orain behar duguna da aldaketa hori eraldaketa bilakatzea, eraldaketa ambizioso bat bilakatzea. Horregatik, momentu honetan aurkeztuko duguna da, Nafarrorako etxebizitza auzi hori Nafarroan erantzun ahal izateko prestatu dugun dekalogoa, aurkeztuko du Mikel Zabaletak, segurazko Mikel Zabaletak ere ordezkatzen duelako inork baino hobeto, etxebizitzaren arloan Euskal Herria Bilduk hemen Nafarroan defendatutakoa, proposatutakoa, aldarrikatutakoa eta maila batean ere gauzatutakoa. Beraz, Mikel, zurea da hitza.